imbabazi eshara zitu kandi bitukuza gukora ahabumurimo gwatwire ubushendekerezo n'ububangizi bw'imbabazi zawe kandi aba ukuye mu kwitegereza kwitu agutwikiriza kubashyikira kongerwa bakakora imirimo y'ubuhereza ubukwera ubeze ubahera umugisha wawe isitatushaba turaba mu Kristo mukama wetu mwimuke ubwahata bari abadikoni mwaza kuba mu rugerero mwagaruka mu mwanya gwanyu rero abo ayiruhanga umushobozi wa byona bahinyite utubanjire n'amani gawe manya niwe birugo kitinwa cona kandi niwe utabuyomwe umwanya gwe hazuka muhumurimo ugwara kwererezemu iwo butosha tohinduka konka kandi orinde bihangwa byona ubutebekanisano buhindura busya
noraba umwana wawe Yesu Kristo mukama witu kigambo wawe kandi mana gawe kandi ubwenge bwawe ibintu byona mbureberezi bwawe ubutine kubanza kandi utahwaho ubireba butakabireho kandi burusinge bwona ubutubekanisiza ibushemerire Eklesia yawe mbere rwa Kristo nuwerabe erimu butashana ahawe birungi byo mu iguru ibitari gushana ibyoja nawe abagirumu buriyo umwe okuba w'umutano ahari mugenzi we ahawe ngabrano zitari gushana izobaha konka kandi ogiterana ebemwe noginywanisa n'itebekanisa yawe yiteka riyo umwe urukutangaza igumiza mwetyo nekura ihanguha ebanyaruji yawe hamere ubuhereza bw'umuringo gwawe gukwera ukabuta mu matembezo ashatu kuwanirira ikitinwa cy'izina ryawe ukurugira kimwe ahakubanza ukatorana batabanu ba Levi okuba bahereza b'urusisira rwawe urukwera wabakundira n'ingabarano iyo umugisha gw'empungurano ukutaribihwaho ebiro byona kandi hona Eklesia yawe ubiyabire n'ikibanza intumwa z'umwana wawe ubonezahagurwa mutima w'urukwera zikabaganisiza ubushobozi bwazo abashija mushanzu abari gusimwa kuzihwera imirimo yawe izoba ingwentumwa zo zibase kwimariraho umugweshengereza n'umukurangirira ikigambo cyawe kandi abashija abo abatorindwe intumwa zikabakwasa ubuhereza abo kugabura hameza nzibashabera kandi nzibataha imikono mbwena y'umukama twakwishingereza rebesa misho gembabazi abahereza waba abakwehongera umwuga w'ubudikoni abaturukongera umwuga w'ubudikoni n'utwoga ngo bagume bakuhereza ahitambiro ryawe rukwera ayo mukama twakwishingereza yukweza mutima wawe rukwera abashumemu abizamani gende mazenga barano zawe mushanzu gababase kushikiriza no weswa umurimo go buhereza bashagane buringesho nungiyona bagire rukundo itarungugobya bato mutima ahabarwire n'abanaku betware umukoze so bushobozi bwabo bamurinkane ingesho nungiyo kukwera bashyikirize kimwe amateka go kwetegeka umbyamagara g'umutima emutwarize yabo yona emurikira abantu ukwebiragiro byawe bishemereye kukwatwa rero icyo kureberaho icyo gukwera bwabo cyetereze ikikombe cy'abantu bawe cy'ukwera kubatoreza umugesho n'ungecyo nibakagume bari barungi bahamire ahari Kristu batari kunyiganyiga mbaho umukuratira bati umwana wawe munsi utarizere kuherezwa kureka kuhereza bashemerere kutegeka nawo mwiguru ekitwacushaba nturaba muri mukama Yesu Kristo mwana wawe omerera akategeka hamwe niwe na mutima rukwera ruhanga obusingiro businge amina abana badini atuwaza kureba ritara hano za kushangara abadikoni 32 akiterero hango mu ngarozi n'abadikoni mwabasya mwaza kujwekwe bijwaro byo budikoni no kwekesa kamwemerere era batebekanishijwe kubahweraho bakikora umubira mbaho ngo kutwaba kutomisho ko bakize imbabazi tubakongera ubintu ko waba mubutosha ubijuize birungi byegabarano zawe ekitwacushaba turaba mu Kristo mukama witu abandi kamushitari
abasaserdoti bashyikiriye kandi bari kumara abo gutamba ibitambo byo kwihihana mu kwebembera imigenzo yaragirwe y'amabanga gawe. Ona abo bureberezi bwawe ayimukama intumwa z'umwana wawe ukazongeraho abegesa bo gumana bagenda nazo kwegesengiriza nuko zirabasize zityo kubuza Yesu yona ukwikiriza nizwerwa abarangiriza abo. Ayimukama tweshengereza niyitwe utabahereza ngabo abo kwa tukwebasa kandi aho utebasa witu urutusya niho turukwetagira ubugezi bwingi okukiraho. Tati yitwe umushobozi wabyo natwakwishingereza abagaraga bawaba habagaraga bawaba ubushobozi bw'ubusaserdoti bongere umutima wawe inshuro yo gushyikirire batunge umwuga gubashyikire ubwiwe ruhanga wabasimira kandi ingesho zabo zimanyirwe aha cyo kureberaho kirungi cyentura y'amagara gabo batubera abahweza beswa umurimo w'ubusaserdoti witu kandi abo bangizwa mutima rukwera ibigambo by'amakuru marungi basekwa n'ibijuma mu mitima y'abantu kandi bijanjare no musiyona kaba kwatanze nitwe baba bahereza beswa bamabanga gawe ngumvaho abantu bawe bazarusya omumiziga batisimu kandi bagarure busya ahitambiro ryawe ngo abasisi bigarukemu nibakubukira n'abarwire bakire. Ayimukama nibakakwatanise nitwe kutagira imbabazi zawe ahabwa abantu abo bakwasiwe nahabwe Siyona. Mpaho rero amahanga gona gamara gatyo kwiteranira hamwe muri Kristo gabihanga rya ruhanga erukwera. Ikitwacu kushaba turaba muri mukama wa Yesu Kristo mwana wawe omerera kategeka hamwe niwe na mutima rukwera ruhanga obusingiro businge. Amina. Abasaserdoti basire kashabe abasaserdoti abagizire kubataha ingaro mugaruko mu myanya yanyu mwabareca umwaka w'ekikorwa kirungi ekyo kandi mwabasaserdoti abasiya mwaza kujwebwa nk'abasaserdoti mwenu mwaza kwimuka niraba ahantu waryaho ibijwaro byabo naho biri abateranisiwe kubahwera kujwara nk'abasaserdoti bakikore rero tugumize mu bwizeki kwaya cyeshobo abanda batunga imyuga itari yemwe mu Kereziya kandi n'abasaserdoti abatume.
ninja kuhereza ibaraha yo kuhamya ngu abasigaza aba batunga ubusaserdoti ordination certificates hamwe n'ibaraha ikubahereza ubushobozi bwo kugaba amasakaramentu na munonga isakaramentu ya penetensia umutwareri hamwe na n'ibaraha yo kubatuma aho baruza kutura no gukorera. Ari nitwe Aventino nyambeberere betekateke bahiteyi. Ari nitwe Aventino twamutuma Rugazi Parish. Ronald atujikire Ronald muhereze baraye twamutuma Ibanda Parish. Moses atugumya twamutuma Chani Parish. Alex Baguma twamutuma Choga Parish. Bakashaba David twamutuma Kazo Parish. Gilbert Bikorwa Ruhanga watumwa Rwenkobwa Center. Nicholas Mubanjizi watumwa Birunduma Parish. Emmanuel Ruchunguzi watumwa Kitabi Parish. Watumwa Rwera Parish. David Tibingana watumwa Igana Matters Parish. Mwebale. So certificates z'abadikoni mumuje muzakire